Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala okuyona ke le channel awenze kanje awulike i video bese ke uya subscribe kuyona ke i channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke i video sifakayo sikubekele ke nje ama transfer kwi Betway Premiership sokubekela lapha kwi Orlando Pirates okuhlanganisa ke neqembu iOrbit College kunobudlelwane obukhona between i-Orlando Pirates ne-Orbit College. Orlando Pirates isanda kubolekisa ngabadlali kwi-Orbit College Monapolis Saleng yangamadiba noThuso Molelik, kodwa ke engena njengamanje kuthiwa ke i-Orbit College ngathi ke futhi ke kunomunye ke umdlali emdingayo lapha kwi-Orlando Pirates, loyo ke ugoalkeeper lapha u-Eden Versace oneminyaka u-23. Umfana ke since afika kuqala ke isizini ka-2024-2025 esuka lapha kwi-Upington City, impela ke akaze ayithole i-game time kwi-Orlando Pirates. Impela ke i-Orbit College ngathi ke iyafuna ukuthi ke imsayine okanye ke imthole ngelona lo goalkeeper, kanti ke futhi neChippa United enyangeni ezedlule ike yakhombisa ukuthi ke lo goalkeeper iyamfuna, kodwa ke i-Orlando Pirates lokho yakushaya indiva. Kodwa ke njengamanje i-Orbit College iyona engqongqozayo kwi-Orlando Pirates, ifuna yena ke lo mdlali u-Eden Versace. Engicabanga ukuthi ke kuyoba i-movement enhle for yena u-Eden Versace ukuthi ke i-Orbit College hleze i-game time ayithole kwi-Orbit College. Iyona update engiphethe ke njengamanje. Like i-video, usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwi-video elandelayo, nisale kahle.